ya Omoske William Samoei Ruto na candidate bonse pibalinge kubolia under UDA Mheshimiwa Nyamuko na abande bakarambu yabandusie kirasimali nyake mincha elinde nje kuwakilisha abangina evijana na walemavu asi county. Igongwa tebyo Mheshimiwa kwanza mbiyamono asokororanga ningi saine kuwakilisha abangina. Pili igetabu kia mataye kaigortebanga ngatura noigulirwe saba nganoewe aliye kyabonyorungwa turete ugasabuka we university lakini litukoliko bwatia tukayibutokora mwe metandao ngantu na majambazi inamuiranelia mwaenga buna wateba intwaba mama bali barengale n'abatata mbali majambazi n'abantu batageta magenderero no Mheshimiwa Ruto agatangaza somuganda nganayo tenendete chairman ya lands na magenderero anyamira na Busongo ayagendera batoletera magenderero ka buna bamagwa basabire binte byonse pegari kistima kindly ayagendera ko bireto koleta guka olitiganya kuga muneji otokerero uche engombe ngunywera machi endelea kunywa maji kutoka kwa president. Jambo la tatu ambalo ningependa kuomba kwamba Nyamira ndotigire maigase bintibi ndobwatibo waziri utakora na ndogenda okura kulieme nyoncho igaba ko bu PS o agency ekidigonya kutusungwa. Lastly nche menyete kerenyo lakini hapa Mawawa ni nyumbani, kwa hivyo nanguruma nikiwa wapi? Nyumbani, na sina uoga vile ambavyo mjumbe wetu ana woha. Sisi watu wa UDA ni watu wa jasiri, kuwake kusiwake, kunyeshe kusinyeshe, tunasimama na William Samoei Ruto kama rais. Kwa nini? Alituletea subsidized fertilizer tukaweza kwenda shambani. Sasa hivi ntobegede chibando kiage ntudali abantu bomokia ndori kogenda mugundo ndori gokore biashara chichiro ase igo bintu biribya omosikoyo paranyaye twigero keri muikia iga abangina aba soft loans bakore biashara elinde toimuki uchumi ya Nyamira na North Mugirango iguru tinta ichiko kora mange kagero monano